إلى الكتاب والحديث انصرفا قلبي وقلبي بالوجه المصطفى إلى الكتاب والحديث انصرفا قلبي وقلبي بالوجه المصطفى إلى الكتاب والحديث انصرفا قلبي وقلبي بالوجه المصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Carissime sorelle e fratelli musulmani e musulmani murid. Il califfo generale dei murid, Sheikh Mamadou Muntaga Mbaké, ha raccomandato e dato inizio all'organizzazione di una grande giornata di lettura delle Qasaid l'11 agosto 2021 prossimo, inshallah, a Tuba, come forma di riconoscenza a Dio attraverso gli scritti di Seren Tuba, Khadim Rasul, e di preghiere per tutta la umma islamica e per tutto il Senegal. Preghiamo che Allah subhanahu wa ta'ala accetti i nostri sforzi e le nostre preghiere e che conceda al mondo intero la liberazione da questa pandemia. إلى الكتاب والحديث انصرفا قلبي وقلبي بالوجه